mutegeri umubango ywa tukuri biashara rware uringe tukuya Thursday twina Kiki kuma Posh and Pout Beauty antereke gitimbene rikana kwererwa rutudoma mantu jegie biashara ya urembo bitkiga tkodoteita nonto twina mu biashara ube kudra gitumenye bya imokwemwe ne ateyambire biashara bibitare byeku aizrite kulukira biashara neyewe ya urembo na kenda tumba kwedra tuikara sawa sawa ri tubati kumba kudra tugia kambi tubati kwedra tukidamba na chabudi ile kukenda utira batwe itukumba kwedra tukiria bueno tunende urembo igo kila kitu. Nebaka sana mutegeri wa Meru TV karibu orige kire mubango yo tukure biashara oratongo orango kwirete rware atulyonge tenterechi ya gitimbine kire nduka ya wendia Infobia urembo ikumenyekana ya Posh and Pout a Beauty anterechi gitimbine Avenue Mall ngwetike twinde itwichi Avenue Mall na rere kunende ukya kutonya unda ine kwamba kwithira ukiona nduka ya urembo no kethira ukiwatira gintu kya kuki urembo kiro kwenda kuba kwithira ukiura nuko ndo thibo kubukara sawa sawa and then omba kwithira ukilungira nduka ino kethira ukiwatira Info Mwanki karibu sana Kiki. Thank you so much. Kere mutegeri wa Meru TV mwire rito yaku ingwe kari rutana inawe mite. Mwoke ni mwinde oni mbeta wa Kiki kana Melvin Kinya inde bara bengi bambijija Kiki Melvin of Posh and Pout Beauty. Iyo ni founder na CEO Posh and Pout Beauty. Na daiji we are at the second year na itukwera murungu ibwega ntobago tukiniria autori na rwa. Kiki endera wekora atweskuru to ura kurenda kwambe mangito watu enda kwa arimo twenda kwa mandaitari akwira akinya udwanika no chokire mwalimu burenda kwa muringi wa biashara ari ina biashara na ya itanire nawe biashara re ambererie ikwedro ande kweta college cha kumba go survive na uskuru so that's where it all began. Number one uko na shop iko fiti ngwete kiatu kile nitachagua moja mbili no nyani kwenda kupiga luku kwenda kungara ingo ndio dhiko kwa bukara sawa sawa ake biashara ya mantujegi urembo ndi byatumero chala biashara na kona biashara inge kadombi rombike kugwidi mbere mate kanda mbere yejere mbere indare biashara ingejere kenda inkinyera hizi mbere ni undalide ende skuru ndauma skuru ngeta kwendia smokies na mayai pasua ilikuwa yule mtu wa kugonga mbili wewe na nde ndatikana naye unda evolve nda rugora ndukare ya Riverland ndenda ya cereals irato kiwendwa maybe birendwa intobiteko akana kinyama uri yare exaggerated I don't know akendro ukiambiria nende kwendia ma Infobia Beauty kana Infobia urembo kwa onete kwina kankap mali kile mantujegie urembo kana tu udijipata no tukokedra wede kinyama Infobia ari non to indare ke other business ndezire kuona kenda ntigana biu binge byo then concentrate na gento kemwe ndona mautejo ndomba nkiomba najo nande ndezi bagitembene ndona gotena beauty shop kubwa yenene ndauga kambi zendugore aja kemoleje concentrate na Infobia rembo mbone rembo bakidongoma ni ndibyo ko waili bile byare maybe who my top 5 abira waila kendro kyambire biashara mostly ke work kyambire biashara mantuje urembo nimbi waili rinto bira uchira number 1 no mwanka wedre we number 2 obwige bo number 3 obwige bo number 4 obwige bo ni interview ku top 5 biro wambire pedro kyaile kenda kana we consider kenda wambire biashara na mostly kitimbini nda karire ndona arembo betu bate komenya mantuja skin makeup kenda withdraw thongi as you can see naru anything impendete melanated kananto barangie kwa bedro bathongi bategwa ka Infobia tunia so that's why uko na nya Infobia to bira binge about skincare orioka okera rokere oga cleanse oga moisturize oga ka serum oga ka sunscreen without kuikera mantuja mainge na ndibi bya motivated nonto oni rangi yako imendete onkari independente eke glow onije ko ore otega kona manam thank you na ndeke ike yatumire na ndimpenda
ti lazima withwa uchiakakite muno kenda wirwa no thongi a dark skin but your skin never shine ukona mwariro mutegete winara koraja kare skuru ndarithire food and beverage I cook so well ndugete bwaga muno ende nande impendete freedom muno nande kwe impendete ko interact more closely nanto na beritiere into birian koreterwa into bibi bitumba ko mess client okwa again ikoreka kwerewana na customer kubiria kwenda wije o customer ja kwera ndenda mauta ja kuthithia ojo na ojo nonto ugo tina product knowledge ukamunenkera mauta kana sabuni irete gwitania na uthio bwawe kengi no batari kumenya kirera kia customer ku kethwe oily skin dry skin kana normal skin nonto kethwe dry skin omunenkera into bia oily skin ukumu mess up so very very vital kwethro kemenya products ngogere gwita kwa at the same time ukienda ya mauta lazima wewe very knowledgeable kana kuthoma ukamenya product jetene you get okay wa uria ikuthithia ndira client akawokine ki nduke kwe kura mauta kana ye kura chabuni kana ye kurito bingi biro kwendia ewe twira no mwaka wethire gwina knowledge ye kugeta skuru utanwe kana tu iwe ngo kaithomera again kenda utekaye mtu mauta jatiyo thio bwawe nimbi utega no amba kuthikira history kirera kia mtu imbi atomera imbi we muthoki inyageta Kisumu ukamutumira ndithirwa agwiteketia na ake inyaka gura inyaketho i Uganda kana na wa mutumanira na quality can remain the same for example kwina antu maybe kinyaya ba onito tichie maudhu yetu ni oil ti oil imbi tubati waka tunamka turu aritu akire arimis rojo itu akire yangi na yangi lakini ngeja ndukene kukwero ni kwenda mauta wako well you can tell now nonto impi interacted na different people na skin chi different bado I can tell without even doing the analysis but area recommended buru ketho kirera gya ku very sensitive obatheri gwita kuthithirwa skin analysis arafu ukethwa wije condition kirera gyaku nonto ko irera bire bitho biwas buru ukethwa tumerete creams chamwethia kwina hydroquinone iuna steroids chikethwa chimu affected kirera kyawe na ndego ki reverse nienda intervention dermatologist yes nata kukarekendera mtu nonto ari trend rurembo sana kinyate yale atutuma kinya athaba njenda inyabona kwa bakwenda kungara orethira mtu na iroina na kwenda waka mauta ya kumutunigia kwechindano waka mtu I hear of chindano sijui mauta nini mtu akeja kura unendenda mauta specific uniga kwendo tunia no kumbaile bombiro hii ine na mauta specific na wewe ngono kumenya mauta yau inyake mtonge kwa unandia jete kumbira mauta ijaja kwenda kugura na urina tegera ndona kirera kyawe gete kubwereja anka mwira uma kenda ethroe comfortable go change kana ko jokiajaran ko mwerera ankauga it's okay I would rather not sell antwa kwenderia kintu gumbije kigeta go chumbra no geta kuthokia brand area to build it for years yes aki portion pout ni mtongo bomba kudra bukibwithia kinyume kana different na tukaire nkicha kwendia into urembo akienda utira ndira mtu akathwania kura mauta ya wako thibwawe nduke mbere ireke ya kirine we ni portion pout kire tombete ko stand out differently ndia original products tugata handpicked ere otarataritie njare ko kauga I am taking this vision and wije product ere okuretera anto nonto mirenya ningo nonto ni nyani into biranto maira bya kirera bya kore njuka yaja ntomba kweja kwenderia anto into bira bya bathoke na onde biso ndegora bya kwa elsewhere so make sure kedo perfume jairango aka ndejo kiaja na ndakorokera na uo mekona nto be ake biashara chionza na kinyake muingi biashara ndira kwenda kuambire biashara ambire biashara aina ethwaniria ati anataka omoke na kwenda kuona extra coin na kwenda ku make profit and of course no mwanka biashara wimbe kwithire ikiria bills chonde no mwanka kinya ithire gitiara iria mwene biashara gantu kanini ke biashara ku how do you do pricing kendo tatire utrend ya sara na kinya bandu kuba kwithire ukiona gantu out of this business well ke pricing and komba ko manage profits and kumbuka kuria rents and you as a
person no bateri kwiria ugategera pricing ire ke market na utege area ungori wije product eku lazima uendie uria ukamenya igakurira rent igachoke product yu na yongerenge na ugo as a person whether ukiona gintu kumania na gintu kiu uria price of whatever you've sold na whether kita eu profit uite rent lazima uchoke into biria kaire kedra bia gotigira 10,000 ke total ukuita eshabure uria stocks rent na those other bills stima na kedha wena murito ngoge ukumba guitania cio kedha watigaria 10,000 eu ne bateri kwithirwa imushara jwaku nontote ukauga ukwendia mauta jauja 500 ochira 500 neku are menya utiraita buying price product eu utiraita nuje product eu karirete nyomba ke 500 eu no bateri go count kedo 50 bob ne rent like lazima product dhwekerera bill otiomba kwendia 10,000 naro ugambe shushandisha yaku are nano tuendelete we biashara ne for some time kuringana na wo growth wana kene ndito ma business motumba kudira chikibona tugatrima mtu akambire biashara rware ikadira mweri ikaria mweri in the next month isha kama ashafunga ndito ma biashara chumba kudira chikiwa kuringana na bro wone one lack of consistency second thing ikwethotio manage mbesha cha biashara bwega that thing high expectations na korega kwetho wena patience otioka rugura biashara twimarijwa March alafu in July no kwenda kwethro egigwikaya trips nikugurire ngare ari goteta lazima ubuild biashara bwega like it can take even an year lazima umebuild for like an year kenda weja kuona fruits ko wethro rerugura biashara mbuga nonto na kiki na ko do well otijari ambererie na already nuija I have failed in business so this is my second trial otibateri kwethura na high expectations but an extra mile ogekira sign post you kadithia branding a product oga package some products ja kwechoto package ete na brand yeto already na kodithia easy packing bags nuije tura umere ara kwa kwikaena era turatachine tureto tinarie tore yaku or something it's an extra thing ke marketing nonto weja ogora perfume ja berries weekend mbuga 2500 ngoikire ke karatachi ke branded weta okurokete na ubarabara ne antu bakeja kuona imbi uyongo kama tete nona high end brands ichi na packaging papers wekera mtu product ke karatachi ke winyageta tuseme hata ageta Nairobi kana elsewhere Mombasa ena shopping bag kauga kuke branded mtongia ka interested nonto kena details chako marietwa business name na kuye online duke wetu jo na nakuona mbuga kiratachi yako ke somewhere nao Mombasa nuije ntuko nei turaevovera oreto ma parcels everywhere chika tomenya within chika kinyanya within a day na nde people should not sleep on marketing it's a big role and at least to make sure duka ya portion pauti kwa kudire kemenyekana sana na ukimenya kuna duka nyingi chia urembo of course na nukwenda yeku stand out what do you do more akenda utira ito kumenya na ito ku interact na we kinyakethera tutukuja audu kianito ku interact na we maybe kinyaki social media well no kumenya generation yetu tukone hizi tena hivyo nilizo you already know orega kuitangoge otera mbuga Bible ni ugete already in the Bible ni ugete if you don't work you won't hit so lazima put extra to know mwariojo gochito maona ate guguita so people get interested na bakeja kuona nduka na of course mtu akorokaja orento bidongi atire makuma na gento kimwe kana bieri which is a win biashara kwina mantu jara uthomete mwakala yumburingo biashara anukuwa enio biashara ekuwe yele ya mbere ne obere kwithira ikifail and now akwina mantoro chira ayayomba tikugwithia inyendira kwenda kwambira any other business jani yombo bati kugwithia na kinyangia ukaraga kwambiria another business kwina mantu antumire kugwithira ntunda yagwithire in the first business second business na yatombere kwithira kiba
First, the next business mbateri kwithwa nkirugura mbateri kwithwa ndi passionate. Ntirugura handwe ya nonto na ndinkamenya mantu ja chugura niona ntena any knowledge. That's one thing I'll consider. Next thing, mbateri first ndauga mbateri kwithwa we passionate na we na knowledge, little knowledge kenda inya kwithwa we na staff barega go show up that day. No we jendukene no kenderai kudide biashara yetu. Second thing, obate kwithwa wina budget kubwa. It is said you should start small, teka tuambiriria very small tweta toke grow. Biashara ringi yakwenda kuba kwithira akyambiria no mwira mantu ira bati kuba kwithira akyaire kana the key things ira bati kuba kwithira akyaire kenda akyambiria any business. Well, ntuko neji edro ki build yourself as a brand. People know Posh & Pout more than they know me. Make your brand edro ije kene mono. Na second thing, identify a gap. Na gap edro we toga knowledgeable na edro we na passion towards it. Third thing, edro na budget, research more on where to get affordable and quality things kenda utirarete. You know, bado ka maintain the quality. Ja lokoenda perfumes chetu tuena original perfumes ira cha 100 ml na kwena minis tonini to agwekirenya handbag ine kana karega go surviveisha mtu for a short time age save the big perfume. So ikwidro to kwena small quantities cha kwidro to balance kila mtu na kwena into mwanya because they are the same ngoge na bei ya affordable. Yes. Afikiri kia nende tutoke akiri twa Posh & Pout. Ilimaanisha ati akanare ambiri vyatu na atoka mbira hapo. Well, nonto bakwedro ande mantoneja urembo na luxury na class. That's what it means. Posh & Pout beauty, posh nuije luxurious. Wow. It's a luxurious brand that deals with high-end perfumes. Gentokira ke we are selling confidence. Gentokira oga kana perfume ire okay taba kurira na kinya potential customers not to in future abakenya baba ingimu. Okay. Customer bakwa nare buri blinde inkomanya boy in the whole country abo mwe outside Kenya inko buri boy gasana no toba kwedro aboke support biashara yetu na the trust irabo tuete kwedro bote tuije but ibo supporta bate sana kedro we kuraja na no kwenda product no totege ke Facebook at Posh & Pout Beauty kana Kiki Melvin, on Instagram to Posh & Pout Beauty, on TikTok to Posh & Pout Beauty, na WhatsApp namba chetu chi all of our pages na inya ke branding chetu chonde ke packaging papers okedro kiona namba yetu no turingire oga to text kana oga to DM to respond very fast. Irero karo twaga online, just make a call or someone else no edroage to the area. So ona product ke pages cheto no edroge ogetia odeku ega gukinyira within no time. Anko bochokiri ankaga no toba pedro, you've been very supportive to us and we hope to continue serving you in the best way possible. Alibaga sana, maybe in the next 5 years Posh & Pout we mitega ina no ntuwe mukamatio kiroto akieka Posh & Pout. That's a very good question. Posh & Pout. That's a very good question. No kwedro kimenya kwena these other brands. Ire weri rairi kwena these other brands. Ire weri rairi kwedro wena